Shalom, menjuah-juah membantah kerana Zaitun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Salam sehat, tetap semangat Zaitun, makaikan kesempatan si berikan di bata membantah, asa gegeh, asa pementeh talit, maka ibas krina dampar kegeluhunta, banci dengar kita jadi pasu-pasu, man kala sideban. Kata di bata si jadi persingan ibas jambur Zaitun ta sendah. Ibuat ibas Yohanes 10 terlu ayat 34. Baginda nina, ku berikan man bandu pedah simbaru. Ema si keleng-kelengan lah kam. Bagi aku enggo engkelengi kam. Kampe min arus si keleng-kelengan. Sehijenda penggenta mari ras kitar toto. Bujur o Tuhan di bata, malam dingin meriah kal ukur kami. Igejapkan kami kelengatendu lapen har leka empak kami. Ibas wari endape tangkas igejapkan kami kelengatendu. Maka termulialah kamu Bapa, ibas krina gedang-gedang kegulun kami. Tuhan, enti sinari te kami ngorati sada bagin karena katandu. Si jadi pergegeh man kami ibas ndalani wari si sendah. Petangkas kam katandoenda man kami ya Tuhan. Maka ngasup kami ngangkesa. Terlebih pe ngasup kami makai kenca i tengah-tengah kegulun kami. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Bapa nandai turang rasnina Zaitun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Lid sada cerita si banci memotivasi semangat Zaitun ibas nehken kekelengan. Ema semangat perjuangan skala Zaitun si tuhu-tuhu mediate nandangi kala sideban. Mkap si tergelar Donald Taylor Rich, entape Don Rich usur panggilna sehari-hari. Donald Taylor Rendai, ia cukup prihatin nandangi melalana kala usur si bunuh diri ibas sada ingan si terkenal i Australia mkap The Gap. The Gap enda mkap sada ingan si curam si jenari usuru kalakai lompat ku bas lawit. Maka ibas semangat na guna nampati bagi kasih man kala sideban. Ipala-palaina nukur sada ingan sada rumah iseberang The Gap ndade. Maka ibas rumah ndande nari banci idahna kai si terjadi ibas The Gap andade. Jenari medayar pagi-pagi tatapna kubas ingan andade. Adilit kala sindeh kubas ingane
ras ersura-sura ia maka bunuh diri, entah mengakhiri hidupna, kita depresi, entah beban geluh ras kaisi debanna, maka idahina, isapana ia, ras iajakna minum kubas rumahna. Bagaimana ilako kena 3 kali seumurna 87 tahun lebih. Ras engkau melala kal artina kalak tersampati. Lebih 160 kalak sila surung bunuh diri kita-kitakan pendekatan si bahan Donald Taylor Endandade. Ras alu bege maka pemerintah menghargai karena kai tindakan-tindakan si simpati kekelengan mediate si ban Donald Taylor Endai maka ia datkan hadiah, datkan penghargaan. Ras ia ikatakan ka malaikat penjaga ibas ingan susur jenari kala si bunuh diri ndade. Senina ras turang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Tentuna kai si bahan Donald Taylor Endandade tuhu banci memotivasi krina kita setun. Ibas mediate nandangi turang rasinata sideban. Arah ogen tadai jelas ndai katakan ibas Yohanes 10:34. Kubreiken man badu pedasim baru. Bagaimana nina Tuhan Yesus si keleng-kelengenlah kam bagi aku engkau engkelengi kam. Kampe harus si keleng-kelengen. Si keleng-kelengen tentunya enda berbagi kasih. Kita merasa ikut ibas perbeben turang rasinata sideban. Tangis kita ras kalak si tangis, tawa kita ras kalak si tawa. Si pegegehi senina ras turangta si lid ibas perbeben simberat. Ndak mengajarkan Tuhan Yesus. Pengajaran Tuhan Yesus pengajaran karena kasih. Uga kita mediate nandangi turang ras seninata sideban. Enda tentunya ngoi berikan di bata Tuhan Yesus sendiri contohnya. Ia ngoleben engkelengi kita. Ia ngoleben ngasamkan kesahna ikayu silang. Ia ngolben pakuken kayu silang. Gelah krina kita manusia singger dosa. Ia jadi kahulta, ia jadi gancihta guna ipakuken kayu persilang. Maka krina kala si teman bana enggo itebusi di bata ibas krina dosa-dosa tanari. Sebagai setun si kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Ndade Donald Taylor ndade engkau mencidahkan sada contoh labu hanya ngeranang ca tapi bana praktek geluhna. Uga ia mediate nandangi kala sideban. Kuakap labo kurang dahin Donald Taylor Endandade. APK ia ngometua. Ia taling dengan ibas sada ingan. Sindahu ibas jelma sintrem nari. Ras ia usur terbeban. Karena kala sireh kubas ingan guna munuh diri, entah pe guna lompat kubas lawit enari, lawit ahdenari. Adik kita kuakap ibas masa Advent endah, masa-masa persikapan,
Masa-masa kita mempersiapkan diri guna ngalo-ngalo memperingati ketubuhan Tuhan Yesus sebagai kerehan Tuhan Yesus ku tengah-tengah dunia enda. Kuaka enda mesada momen si tepat. Enda mesada contoh si payo si ilakokan Donald Taylor enda dade. Gaya hidup Donald Taylor tuhu memotivasi kita kerana setan. Guna kita banci berbagi kasih, berbagi berkat, berbagi ibas kerana perben geluh turang rasinata sideban. Lah kurang buai baras pengalaman Donald Taylor dai kakek tua endan dade seitun singgo mutua endan dade pengalaman silik di tengah-tengah kegunta. Lah kurang buai kala si artina mengakhiri hidupna. Lah kurang buai kala si putus asa. Erkite-kitekan perbeben sirah ngerim ia war lepas wari. Layang ngasuk ngalakan si kerinana. Maka kita setun si engkau ngalaukan keleng ate Tuhane. Sehingga ngalokan keselamatan tentu narutang pusuh kita guna kita bancika mediate nandangi turang rasinata sideban perdiatekan keluarganta jabunta perdiatekan teman-teman ta lingkungan ta kerinana kuakap seh asa gundari sidah artina perbeben silik ibas temanta. Tapi entah langa bolit artina aksi silakokan kita. Entah kita artina memponis kalak sideban, menghakimi kalak sideban dai. Aikin arkite-kitekan dosa nangah, arkite-kitekan dosa orang tuana, arkite-kitekan bagai hukuman dibata manbana. Megati bagai ninta mankala silit ibas perbeben si berat si mungkin lanai terbabane tengah-tengah kegulungna apk ia artina bunuh diri kuakap enda persingit mulihi manbanta krina seitun ula kita lepas tangan ula kita artina langgit nampati turang rasinata sideban. Kaipe entah kiti entah galang suara setengah sepenta banci rebahan turang rasinata ia tersadar ibas kerana perbahanan si atene lako kena guna mengakhiri hidupna. Maka ning kami Bapa nandai turang rasnina si kelengi Tuhan ta Yesus Kristus berbagi kasih. Kuakap engkau harus jadi gaya hidup, jadi lifestyle seitun si kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Lit sada perubahan, lit sada artina gunana mankala sedeban kehadiran ta seitun di tengah-tengah lingkungan ija kita tadi. Coba si siksiki karena pedalan kegulunta engkau kita jadi berkat mankala sideban engkau artina arah pengerananta arah kita erteman ras kalak sideban danci dat kalak sideban kemalam ate banci dat nageges simbaru danci ipermuliakan na dibata arah kasih lakukan kita menbana adi langa entah kurang dengar enda pertina momen si tuhu si payo ibas kita ngalau-ngalau
masa-masa adpene, masa-masa kita mempersikap dirita guna kerehan Tuhan si kedua kalikan. Gelah ulah kita pagi le ibas lar sikap ibas kerehan Tuhan si kedua kali punai. Adilah kita sikap, maka kita pasti labo pagi bengket ku rumah singgo sikapkan Tuhan Yesus man bantah. Maka si palapalai asa gegeh asa kengasupan si libas kita, maka si bahan si muhuli si tambahi gegeh ta guna kita tetap banci jadi berkat, jadi pasu-pasu mantura rasinata sideban. Sehijenda kata dibatas si seman bantah, selamat bersikap guna ngalau-ngalau kerehan Tuhan Yesus si kedua kalikan arah aksinta, arah perbahanan ta gelar se banci terpuji gelar ibadah. Haleluya. Mari ras kita toto. Bujur o Tuhan di bata katandu nggo yang kai kami, maka kami pe harus dage mediate nandangi turang rasina kami sideban. Ibas kena perben silik basia harus ibijapkan kami epe perbeben kami. Tuhan labolit gegeh ras pemetibas kami guna nampati turang rasina kami sideban. Tapi kamkap dibata si perkuah, dibata sila pernah naringkan kami, dibata si tetap mereka gesim baru man kami. Pasu-pasu ke gulung kami Tuhan dibata, gelah kami pe banci jadi pasu-pasu manturang rasnina sideban. Ibas kelar Tuhan Yesus kami artoto. Amin. Sehijenda perjumpaan tas kalenda setan sini kelangi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kaki tebas kesempatan sideban. Tuhan Yesus memberkati. Amin.